korogubiro mu cyayi cya Bushenyi Bishop Twino mujunu watireho abana emikono kandi ashabira abiciro zo kwetungura batarweyahura mu dini. Umuza w'abayiroti n'umusiramu na n'umwegatuje taro bworo obwedini na kanaro tokumira kazuma ngo ndi umuhezo kagafutambira umwitira akabara bitanga soboro kiro nubwo nazo mukerezi yawe nari umuziki nari kanisa fine kuko kumena yisuka turavuga ubwo turi abantu boha bahamwe twenda kusimara hanga munonga bwizoberi abumureberezi witu ukamya abakristayo abarukwingana 889 sabadiko n'ubwa kureta Bushenyi mwa Marisa mukaga kandi twasima nenjire yaburwa ubu abantu abarukika hihi 2022 abikiriza Yesu kuba umuzunu wabo kandi nenda kusimira ngiri Bishop kuwatanga n'umurizo wa rekende byo kwatanisa egire byo tukusimira loboro botakiro loboro tuyaguma tukusima Bishop. Omukyara wa Bishop ajumiriwe omutego obushambani hamwe n'obusinzi obukanyiisa obutabankomaka. Webare nebo wa paramenti habaire nk'oburemezi hariho ebintu ebiriyo nibiganzya amaka baitu ekikurenda ekyo nikintu by'okwenda kugambaho dumwe ahari ebyo ekyokubanza okureebeka yabura obwire bw'okushitama hamwe nkeka omushaija akashitama n'omukazi we n'abaana be n'abanyabuzaara baine omuka bakateekateekera eka yaabo omanye ngu habaho oburemezi. Abateirweho emikono bashabirwe kuba eky'okureeberaho mu dini. Ruhanga tarumukufeerwa yokorera mukama tarukwebwa. I know that very well. Emono nakoberewe kiruhu ebiro lyaberewe takiryaha. God is faithful. Tarukwebwa omuntu okumuhereza. Bari mabana ko murakore rero ngo kiba professor ukazomesha ba students kugira ngo Ruhanga tarho ngo shomera amanya wamanya ngo life kabaha big bank ukama bigirero Gasha kwa Ben Mohozi. Yawe